ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games BL, danas ćemo igrati Minecraft. Obožavam Minecraft, igram ga jako dug period i malo je reći da je to više za mene samo igra, već terapija. To znaš ko? Ne, fuck, ima crash opet. Jedi bre govna i ti snimanje bre, neću snimam ovo govno. Ok, aj mi sad ti objasni, zašto savršenstvo svijeta kockica u obliku video igre mora da dobije realističan film? Od početka sam znao da će ovo da bude sranje, ali čoveče, šta je ovo? Narode filmske industrije, razumijem vaš nagon prema parama i obradi višegodišnjih popularnih naslova, koji zaista ne zahtevaju ni nakarani nastavak, a kamoli live action film koji jebeno ne možeš da smisliš kako treba. Ideja samog filma nije neostvarjiva, stvarno bi moglo nešto dobro da se napravi od Minecraft serijala i realnosti, ali buni me to što je bukvalna animacija nekih random fanova na YouTube 2014. bolja od onoga što nam Warner Bros. Nudi. Ne obraćam toliko pažnju na CGI u bilo kom serijalu, ali ovo... Daj, svanji malo ljubite, brat. Ne lamu, lama je super. Taj je sa jebenim duhom. Zašto je Keris deformisan? Piglini nisu loši. Ceo svet izgleda kao Fortnite Chapter 2. Mislim da je ekipa koja radila na ovom filmu bila u fazonu da iskoristi prve reference koje izađu kada proguglaju reč Minecraft scene. Deluje mi kao da su više koristili stil modela iz Minecraft Legendsa, što nije nikakav problem da se film zove Minecraft Legends. Jevo ti kakav kombo. Aquaman, Kung Fu Panda i ova likuši srede. Ne znam, nisam gledao, pogledat ću. Neću. Brate, što uradiš od čoveka? I am Steve. Stefan, Steve. Steveov džemper. Pa jebeš mi sve ako ovo ne nađem na buvljaku za 500-600 dinara. Evo, našao sam. Na početku ovoga me bunilo zašto je portal plav, a rekao je neću toliko u detalje. Šta vre neću? Pogledaj generaciju sveta, a tekstura 4K, šta, ne kontam. Da li bi internet ovo mogao da spasi od potpune propasti? Vjerovatno ne. Pa da otkud znaš, jednom smo to uspjeli. Ovdje treba dosta stvari da se menja, a craftovanje je next level, by the way. Minecraft nije naslov u koji bi trebalo da se unese ovoliko realistične teksture. Čak mislim da je bolja opcija da su koristili 16x16 teksturu, ili ako su već toliko navalili da bude malo bolja rezolucija 32x32 ne bi izgledalo loše. Drugo, ovaj mali kupi sad drvo koje je vajda majnovo, ali boli mene uvo za njega. Drop tog drveta je još manji nego što treba da bude. Ono čoveče, odluči se ili povećaj taj drop ili smanji celo drvo. Koliko god da mi se film stvarno ne sviđa na ovaj prvi pogled, pogledat ću ga jer ovu propast ne smijem da propustim. Emile, kako se osjećaš povodom Minecraft filma? Pa prije Minecraft filma osjećao sam duševnu prazninu u sebi. A posle? Hoću da se ubijem.